آلین سیاسی لروجاوای کردستان به برین خوین جدا مجولی پرسا سروکاتیا هرما کردستانی نه که امجاران اف پارتی لسر یک خاله یک نرین بونه لید درباره پرسا سروکاتیا هرما کردستان ده یک نرینن و تف بویه که رانکو اف پرس با آوایکی یاسایی و بسازان چاره سر ببه. جارك د فترة د نوتو ششادة انتحارك عسكري كرن براكوجي أنا كاج انتحارك سياسي دكن أو انتحار سياسي حاكوي دركادة شيء إما بمخوشة توافق سياسي بيتا بيش كي دب سروك كي ناب سروك كدب ليد بتوافق سياسي بيتا بيش أول صالحي حموم ملتي كرده چون بوخو رازينا إما لقال أوان ودعمي أوان أكن بوخو توافق السر شخصيته بريز جناب السروك مسعود برزاني دكن للاي ما دسكفتيه كي مظنه بو كسا كي ديكا دكن أو شأني وانو توافق سياسي للاي أوان تيدا بيش باندورا کسایتیا سروک هرما کردستان مسعود برزانی لسر آلین روج آوای کردستان بگشتی هیا جبروه که او ماینا سروک هرمی د پوستاوی ده د برجواندی روج آوای کردستان ده دبینن سروک مسعود قائد کی کردستانی سر مستوى کردستانی اوی قد داخوازا سرخبونا کردستانی دکه داخوازا ما في ملتي كرد كل هر برشة كردستاني إيرو أم بين أصلنجيا جور شكل معنوي أم خرابي كي بقديام ملتي خلق شركة موضوع نه موضوع أحزابي موضوع ملتكي قال كردستاني حتی انها آلین سیاسی لهرما کردستان بتمامی برسا سروکاتیا هرما کردستان چاره سر نکرنه. او یکجی مترسیه که مزن لجم تفگرا سیاسی لروج آوای کردستان چکریه. هبونا هرمكي آرام وسقامگیر و جه برجوند خلقه او اب هزار سسیا دریان که نابری برجوند ملت کرد و امریکان دهیا آرام و سقامگیر به و باندوراوی پوزاتیو به سر پرسامان روج آوای کردستان قانون الهرم کردستان و دسته وردان دولت داگیر کر و جیران و داعش و پالپشتین و قناعت من باندوراوی سر پرسا کردی توایی اللي بس روج آواب قال لك يجي باندوراوي نيجاتيفا دماکور روشا هرمی سیاسی باشو آرام بو وان دریا چند ریکفتنان ده هولدان کو تفگر سیاسی لروج آوای کردستان نیزی هف بکن لی اف دمکا کو ایدی هرما کردستان مجولی ناکوکین خوین سیاسی بویا تایبەتمەندیە پەیوەندیە ڕۆژئاوا و باشووری کوردستانê dihêle ku her pêşhateke siyasî li parçeyekî Kurdistanê yekser bandora xwe li ser parçeyê din bike. Lewma aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê bi giringî nêzîkî mijara serokatiya Herêma Kurdistanê dibin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.